ole kan sha theu angin kumsang ni som pako kum toplama corona shipui awangin khovel mun sangsanga har satna namen lo kan to kani kha nun phungpo na sataka ngongin mitin maiti chu lockdown awangin mani ina theu kan tom thwa hun kherle har satak zong ani ome india rampo kan bang bik lo chhattisgarh barmetera district chunga bisbat kho a zirna school pakhata maduri chu zirtir tu na thoka omin chu corona shipui awang chuan mundang ang thobin chhattisgarh po zirna school zong zong khar ve kania amai ro chu zirna inte khar ani awangle no pang him na ngai to ran chungin stage sang te chuan online class kalpuin no pangte te kan fa ten mobile mangin zirlai an zirta a hei wang hian chung kwa mobile phone po in dai launa ana sat pha in a leiti po kan leibel hial hlomin arin om chung ko then khatan chuan online class kha thil hau tak tak ani om mange maduri po no pang chhejok jok ni to lovin pasal nei rwal dei to ni ma se heti la hian akum som thum pahni na amang ve meka a chen pui anu le pa po kum upato lam ni in akuta an deu chot ani ber pasal tur po ngai ven viau thin ma se chuti mai chuan atan thil ul ai ani lauti po anyang amu mai thei bik lawa tin lekha zerlai atang to a zirtir tu ni tumran mi ni in atum angein zirtir tu na chu athok ve ta hlova heti lai hian mi za kaile na thatak thokma ni se thenjol thale then om khoweng then khaten du sakle ama khwangai ni om takin kopui tur zonga chungkwa din ve tora fiam thuti taka fiam chu atok zau zawa hetianga fiam na tongkam aton chang te hian she om ti chang po anga viau thin nge ni tin zirna skula nau pang ma hun tur thlirin in zirtira nau pangte ma hun chau ni lovin nangma ma hun turte ngai to ve thin da che tia chen khate fuina po dong hnim viawin heng awang te po hian thinrim chang te po anei ve hiala ama iro chu an fiam na le an fuina te chu thildik ani ti ero a haibik lo han huat viau tum sate ma se ani na ani meu si a chen khate phei chon kopui tur zon na site pakhat matrimonial site kaltanga pasal zong tora fu hialin pasal nei nge se ti chu a chen ten an du sakna le a chung te du dan po ani a heta a chen khaten thuron an pe kang hian jivansathi.com a pasal zong tur chuan register chu atifil ve tange ani a in register nu chuan ama ron ngai vena ron betu po nei nuala ma se ron be thin tu ti ero atam jok chu sa khodang wan tu te ani de uzela ma se sa khodang wan tu pasalata na nei chu ni thein a shebok si lo tin heng ba ka hian chen khat chu nupui son to te an ni hlomboka ma se nula na khatani ro pathloya lung oi chu a har ve deuh te po anyang alung dum tu a hmuthei lo ani ber chuti rwal chuan ama ron ngai vena nupuita na du tu a kha tokin mil mangin adong ve deuh renga ti chuan kumsang ni som pakwa september thlaron in her chwakin ron betu te zinga kumsang khazakwa somriat panga apiang rajesh viswakarma inti hnen atangin nupuyata na adu tho email kaltlangin adong lia chu email a chuan rajesh a chuan zu in ngai lo thote nupui then to ani thole builder ani ba ka kum khat chunga cheng noi za ai tamma a tho chwa thin tho email a chuan aziak lang tel boka heta a thalak ron thon tel le a chanchin aron soide chuan maduri po chu a hne ve deuh nge ni midang ai chuan aril ro chungrel alwa ve dewa kumthua po anin rwal tok vela a hriat awangin atana pathian ro ta ngain maduri chuan anu le pa abiak ron hnuwa rajesh chu email kaltlang vekin awa changlet veta ani amai ro chu heta awa chan let na hian an chung ko thalak ba ka mo thuam chom chung changa insen sautam adu lo thole dauri ken tel atum lo tho thon telin ama sarkar na thoklai ani awanga anna chu dauri anga pomsak tora adu thu athon tel boka rajesh apo in arot na zong zong chu lo pomin ani nei ni a ero thendrol thatile chung khatleina te ne na hun man ho rem ti don thungin thutluk na ansiam don theita hlawa hun liam ne shetin maduri zok chuan in nei ni tur an ro man ma a chung te tela in mu arot le a
arot ang chuan Rajesh apu in lo pomin ruah hmanna an siam duna ti chuan an ruah hman ang chuan September thla kumsang ni som pakwa in hmu hun siamin hemini hian in nei hunatan September ni somni pali kumsang ni som pakwa chu an ruah tange nge a hengba ka hian ani nei na hunatan Jaipur khopui thlangin ani nei sen sau zong zong po Rajesh a hian tumvek a in huam tho Maduri chungte a hria tira me chelam tan chuan thilo mom tak tur po ani ome in nei ni atana an ni ruat alo thlen don chuan thil tur sang sang te an ti so hnuwa Rajesh a chuan Maduri chu amamo tur chau thom hno kenga in nei na hunatana an thlan Jaipur pan tora shilin engkim rohman angin akal tluang hle a heti lai hian har sana engma han soi tur omlem lo ti chuan Jaipur lama chuan Maduri le achungte engemoza chu hotela thlengin in nei na mang tur chuan an om ta hloma ma se rohman na anga thil akal tluang viawa an hriat lain in nei ni aron thlen chuan Rajesh achungte hmel hmu tur reng reng an om ta tlat lo mai Rajesh a ron toi om tom chhun chu a thiante panga le che hlo pathum a hruai te chu an ni maya abak zong thil tul ngai to ngai chu an thlena hotel lam kuta an da boka chutia Rajesh achungte hmel reng reng lang ta lo ta chu Maduri chungte chuan mak an ti in an ngai dan ani lo hle a chan an han zo chuan Rajesh a chana chuan Maduri chungte a thong nge mai Rajesh a chuan zep nei mia lovin Maduri ne na anin nei tur chungchanga an chungkwa anin lungral lo thole midang nei tir an tum zok tho asoi tamaya chu Maduri chungte tan chuan thilza thlak tak ani baka anjil ru po an hle a heta a chandang a soile dan chuan corona len lai ti ni in sarkarin in nei na a mitam tak pon khom a phal lo awanga ronkal thelo angin asoi boka hei ero sarkar dan ding lai ani awangin thil dik ni in Maduri chungte po hian an pom thiam viawa in nei tura engkim ruah hman siam ani to boxi awangin in nei program chu tluang takin an hmang zo ta shamani ani nei hnuwa Rajesh chuan Maduri chu indoor lama kalpuin Maduri chungte ero Chhattisgarh lama an let le thunga ti chuan Rajesh le Maduri te indoor an thlen hian hotel pakhata thlengin he hotela hian nili lai an thleng nge hotela nili lai an om hnuwa Rajesh an apol liaw liawa alaudin ve Mangalia area a Yafras farmhouse a insonin ta chuan an pahne chuan khosak an tan chho ta a heti la hian anin neina ala rei lo ngai to in ti thiam lo na an nei ma in ho chang pu an nei ta zeu zeu maya no pa in lungrwal tak ani don lo nge ni ani nei atanga ni tam aliam ma hotin anin kar borwa ka chemhan viawa hei wang hian Maduri chuan sheom ti chang anga in hole mai te po adu hial thin amai ro chu apasal thu hnuaya om ani miau to awangin adu angin thil akal theibik lawa an in lama le mai du na te po nei hial ma se apasal ne na an che na in chu atan chuan jel bang sang tak ang ani to si chutiang chuan komhni chung zet mai sheom ti taka hun mangin an che na atanga tlan chho dan ngai to awa chu atan kong om chhun le azalen theina kong ani ti ashirenga ti chuan hunrem chang engemu chen azon hnuwa September ni somparu kumsang ni somni pakhat khan an chena Yafras farmhouse atang chuan tlan chhuana rem chang a hmuta hlau mai hetia atlan chho hian mundanga kalna tur dang nei lo ta chu Chhattisgarh anu le pa te chen na boka hole ta a awa thlen hnu hian Maduri chuan Indora Chabra police station a kalin January ni sompanga kumsang ni somni pahni khan asa himna tura ven himna amamo tho thlen taroi maya ma se engwanga mamo nge ani ero tarlan ani lo thung hetiang de ubok hian anin le lo omna Chhattisgarh Bemitara police station a complaint thelu to bukin heng song hi achung ten himna anamo ania ashiat wanga mala ani tho tarlan ani bok Rajesh le Maduri ti omshan na po kumhni zet aliam ta a chuti lain apasal hian laron ti boy rengin Polisa complain a thelu hnuwa po apasal Rajesh hian a thian pa vipin akal tlangin aloron ti boy thinia tarlan ani a tin a thian pa kal tlang ve khian Maduri chung ti po tha avo thina hengba ka hian Rajesh hian miswal pol chen khatroin Maduri hi ati boy tir fowa
Maduri tan chuan si om tak tur ani reng ani Maduri in police a complaint a thelua atarlan danin khatia Rajesh anena ani nei nu khan Nili hotela an thlen hnuwa an pahnih hian farmhouse lama an khosaduna amai ro chu apasalin kongsang sanga har satna asiam thina wangin September ni somparu kumsang ni somni pakhata anu le pa khosakna Chhattisgarh lama asahimnan ahole ni in antar lang ani Maduri hi apasal thian pa vipina hian avo ani satlia mai lawa ti luina invoi tam tak apong swal ni in alang hetianga pong swal ato hnu hian Maduri hian anu nalak mai te po adu thina amai ro chu heng mi swal te hian ama ba ka achung te thlenga tha an boreng boxi awangin anu le pa te chu engti zong po a an sahim na ngai to chu ati tur nia ngain indoor Yafras farmhouse atang khan Chhattisgarh apanta alawni Chhattisgarh a Bimitara police station a Maduri in complaint a thelu tum hian police lam chu nataka norngalin apasal Rajesh chu aranglama manturin angena anman ma chu police station a omreng tur tho a shil nge heta hian Bimitara police station in charge Maduri chu apasal thian pa vipinan avo thin thole apong swal thu a sha chuan makatilea thil thendan kimchang police ma a asoizel dana police lam chuan thutlinga lo pom sakin apasal Rajesh ali athurwal puitilaka FIR zialu anita a thana in charge chuan Maduri chu engti zong po a ven himna pe kan tum thole anu le pati po ven himna an ngai to saktor thoti ba ka miswal ti po rang taka man ani theina na ma an lakwa tor tho ashila chumi hnuwa Maduri po chu inlama hotir ni in police te chuan rang taka ma la ngalin thil swal ti tu pu te chu zon chhuana an kalpui ngala heta miswal te hi an mi mal chanchin le an hun kal tor zer chana an neina a Rajesh hian ahma po in case rang in nam hnoina alo nei to ti hriat chwa ani le zela kan tarlan tak ang khan Rajesh hian ama in soidan ang chuan builder na thoka e zong ni in lian tak po alo sa to nge a khatia Maduri ne na ani nei atanga komni hnu vela khan Rajesh laka Maduri in FIR thelutin ani ba ka hian a thian pathum le a chhe hlo te po an tel bok ti chuan case ya lu ani atanga reilote a Rajesh thian pa vipina chu Bimitara police station manin vipina po mi thatak ani lauti a hunkal to atangin a hriat theya police station vipina hunkal to le record sang anei to te chu hai chwakin an chui kerna a vipina po hian case sang som pani vela innam noina anei to ti hriat chwa ani le ta zela Bimitara police station ba ka police station danga thuboi sang vipina minga zia lu to ani nge heti mek lain Rajesh po mantumin police samte hian malak na kalpui verengin mun sanga a omna chin sha tuma an be hnu in indoor lama an farmhouse Maduri ne na an khosak don chinna man ani ta hlawa ani ba ka hian a chhia lo an ke sapo police te hian thuzo fian nei turin an latel ngal bok ani hetia man ani hno hian thil omdan ne thil thlendan sha chwa nei bel zelin police rekota alandana mi patmei chiana konga anupui Maduri laka diklau takin a khosa thin ti hriat chwa ani a tin bong swal thu boy siam sak ani ba ka sex kai hnoidanga thu boy siam sak ani bok hetianga an thil ti ten om tak awang hian Rajesh bik phei chu bela chwa thei ani lo hiala annu pa a an khosak thinna farmhouse minga thu boy po zialu ni bokin he thu boy an zialu chan hi an tarlan dan chuan Rajesh laka thu boy thelu nen in kung kaina anei mai pi alama he farmhouse atang hian zukai hnoi thilba ka diklau taka he hun man na sang awanga case zialu tel nia tarlan ani a chu mai ba ka police thu chhoin atarlan danin farmhouse a hian Rajesh le Maduri te ani nei hnu khan Rajesh na thoka achor thin an ke sabaka vivikale vipinaten he farmhouse a hian an hun tam jok mangin an khosave deu chot ani maya atira Maduri po in pasal thian ti in thiana ngain a en liam vel mai maya ma se a pasal phalna ngein pongswal alo tok fo thin aloni anni ba ka hian Chhattisgarh lammi Rajesh thian ti tho
Anand Sahni le Sidi katepo akha tokin farmhouse hian an kalfawa heta an tarlan zil danin heng Rajesh Chian Anand Sahni le Sidi katepani hi mantuma an zon lai mek an ni a tin Maduri in an chena farmhouse achwa san hnuwa anu le pate khosakna lam Chhattisgarh apan hnu khan Rajesan Anand Sahni le Sidi kabaka vipina te chu anu pui Maduri chu remchang an hmu sakber huna anu nalak saktora atir thu an tarlang tilbok ani Maduri nu nalak tuma ruam man an siam lai hian Rajesh miroi te hian midangin an sha chwa mai lo nan le rin hlel an kai lo nan Sabira Lodge pan masala agent anga omin Maduri te khokyang maya chuan an khosa a ma se chuti mai in remchang an hmu theilo heta hian police lamin an chungkwa chu ven himna angai to sak awang le police mit Maduri te chung ka chunga afugreng awangin antuma an hlotling theilo ani ber Rajesan amiroi pathum te jingami vipina hi Jaipur khopuya khosani in kantarlan tak angkhan ani po hi khestrang sang som pani ngota thuboy nei lai mek ani a tin an chungkwa ama baka apa dine sapo thuboy engemuzat nei lai mek ani nge heiwang hian chungko fel taktia soitur ani wak bik launi in alang thil swalti na konga amo phurtu berangai Rajesh ali apa hi kumsang ni som pariat khan engemu thilawangin anin muthiam lawa anin ti thiam no chautak zel awang chuan kumsang ni som pariat kum toplama indoor lama om hun beng melin farmhouse siam ta a ta chuan khosatanin indoor lama khosak nu hian heng a thian tinen hian anin hmelsha chauta aloni ti chuan anwai hian IPC section zathum somsari paruk 2G zathum somsari pasari zathum somni pathum zanga somkwa pali zani paruk to chana thuboi semsak anni tho thu chwa siamin antarlang hengba ka hian police malak nakal zela Rajesh farmhouse chu dapin heta hian dankal thilche sang sang mo chwa ania heta hian aram lo lai chu dan lawa lo ani thole a in sak ngei po sumfel lawa sakani ti sha chwale zelani a chutiang te ani chautak zela chuan sarkar lampoin anti tur an haibik lo JCB palingot mangin annor chha saknge nge ani heti lai hian Maduri po police samte hian thil thendan kim changle har satna ato thindan zongjong zotin voithum lai police station a inlanin akala police chu achunga thil thendan zongjong zep nei lawa shilin ani nei chantir atanga an omdan zongjong indora hotela nililai an thlen thole farmhouse lama anin sundan zongjong te po thunei tulam te hi ashila atira ani nei atanga ni sompanga omvel chu Rajesh po pangai taka akhosak thole an pahni inkar po achat viau thute abaka ero Rajesh chuan azia achwa tanta ni in Maduri hian asoi chu mai baka mobile taknyal po nei phalsak lavin alo nei sa te po a omna chin ashilawa tin enge mochol le poimo zwala mi biak tur anei po in Rajesh ma alo chuan mobile amang thengai lo ama ero chu an chena farmhouse ero akha tokin party an bo sai deu renga ani ero nupui angpo in akhosa theilawa chhialo angmai in Rajesh hian achor thin tin hengbak a hian Rajesh hian ti luina hmangin Maduri chu mipat mei chian lam hoi pon film en pui thin baka moilo taktaka akhosak pui thin thute thomno inbel lawa khosak tirin inchung khura adu na ana a tirkwal velte chu anuam ti zong ani a chutianga ati anga akhosak lo ero chuan kuthak tor mai lo chu mabak anei lo thu asoibok ti chuan hun aliam zel hnuwa Rajesan alaka moilo taktak le khosak phung pi alama akhosak pui fo thin dan zongjong chu na thoka anchor anke sapu in haibik lo apu Rajesan pui laka aril ruput mang chu dangshe chetin ngai tu ana swal apu chawa atopa topa pheichuan alotum veran ran remchang hmufu in ti luina nen Maduri chu apong swal ta hial mai ma se rilruna takin Maduri chuan apasal hnena achunga thil thengle anna thok anke sa alaka akhosak dan songsong chu ashil veka ani la in rik pui hloi thama angai buk silo Maduri hian heng ahar satna lakata hi tal shandan azong vereng china
amai ro chu remchang a humai theilo tin an compound pel rem ti sak ani ngai lo awangin pon lama thil le chu le poimo ompo in kalpui tu le zui tu anei zela hei wang hian atan chet a har sa hle a heng thil zong song ba ka hian rajesh le a thian te hian anzurui phora piangin ti luina le vona nen an lam lui tir se a achang chuan a pasal rajesh le a thian te pahni viveka le vipina in thurwal chuan an pong swal ron boka an du ang le an ti anga a om lo chuan Chhattisgarh lama anu le pa te tha an bo sakreng boksi atan kong dang han thlan tur awang hle ni in maduri hian asoi police tikma a asoi zel dadin heng ti luin hmanga moilo taktaka an kho sakpui thina te chu video aru ka siamin mi patmei chian na rongkai pon side lama te po anda ni in angaya hei ero finfiana anei lem lo thung amai ro chu rin hlel na lian tak ero anei tho asoi ani hetiang hian kumhni chungzet she om takin maduri hian a hun mangin tlan chho atum la in remchang a humai thei boksi lawa an farmhouse pela a chho vela in rajesh thupek angzelin mi pahni hian an zui deuh chot ani ber pon lammi kom a phal sak lo bur boka amai ro chu chutianga nun she om taka mangta chu a hrisel na pu in dai tabik lavin taksa chaklo na sang nei chawin a in soisel ta fomaya damdoi in panpui hial angai chang po om nge te chuan hun le ni liam zelin september ni som paro kumsang ni somni pakhat aron in her chhuaka damdoi lei a tul tho a pasal rajesh shilin pona chho adil le a ani chuan an chhia hlo an ke sanena kaltura shilin damdoi dor omna chu an panta a heta hian an khosakna hi khopon deu ani awangin damdoi dor thleng tur chuan kalve de ohlek angaya anwa thlen hnuwa maduri chuan tlan chhuana remchang a hmuta hlau mai mundang pan lawin Chhattisgarh lama anu le pati omna chu a panta ni in asoibok anu le pati hnen awa thlen hian in thiam lo na lian tak nein in ti hlumdu na hialte anei chawa a chanchin kim changpo anu le pati hi shil thangam lawin ponpo a chhuak thangam mi lo ani ber heti lai hian rajesh apu in anu pui chanchin chu lo sha in Chhattisgarh lama omti a hriat vele shwai hon le dan arang lama ngai to in ruam manna asiama an shwai ho theilo ani po a anun na tal lak sak chu a himnan apui moti po shikyawin Chhattisgarh lama a thian te pahni chu sum mangin arwaita aloni chung amiroi te chu anan sani le sidikani in anni ba ka farmhouse lama a khosak pui fo thin vipina po atela te chuan an pathum hian sabira lodge pan masala agent anga insoin mi puibum nan an hmangta a remchang zong rengta chu maduri ti chene ina kalna remchang chu mu in pangai takin maduri chu rajesh ne na an khosakna farmhouse lama hole turin an basoma mase maduri ero in nun hluya kirli adu to lo chung mi swalde chu lo hnarin a hon to don lo thoin alo chang tapmi a rajesh mitir tian ti vak ngai na an shet lo ta ka chuan maduri chu achungte tha saka vole in ngai to na hun an peta a amai ro chu heng zong zong hi maduri chungti ero in engma an shelo thung maduri khan Chhattisgarh lama an in awathlen khan ni engama chen chu a har sana zong zong achungte a shil ngam lo kha ani a ma se vona sang le achungte thlenga miswal kotwar thei an ni ti a sha ta ka chuan a har sana zong zong chu achungte shil turin thutluk na asiam le a heta hian annu pakar thu achia dan zong zong ba ka rajesh ale a thian ten nom si bolna na an man dan te ama ba ka achung te thlenga tha an vo tho te chu a chen pui anu le pa te chu a shil ta veka chung kolamin an fono chanchin an shiatin an thin arimin hmalak dan tur an ngai to ave ta watwata maduri po ahma aya hoi senate nei chawin ati ngam ngai lo police a complaint thelu chu an tumta a complaint thelu tor hian amale apa indoor lama kalin complaint hi an waziak ta ni in maduri hian asoi kan thulak na in atarlan zel danin rajesh hi mi patmei chiana lamrong kai film siam chungchang thowa te pon site le sex racket chungchang athu boy lo nei nual to ani a nupui chen to ni in maduri ne na anin nei ma po hian me chedang nupuya alo nei to nge tin
Nupuyata na ane kherlo te po sumle pai manga lobum nol to in henga me chebum tam jok te hi matrimonial site nupui pasal zon na site kaltlangin anitlang puya ramchung me chati ba ka hian rampon khwalzin me chekhwai khem thu boi po palilai anei mek nia tarlan ani hetia maduri in apasali a chendelaka FIR a thelu nu hian police lamin chaktaka mala ngalin thu boi zialu ani atanga reilote ya heng miswalte hi mun sang atanga man ani a ahmalama kan tarlan tak angkhan anwai hian thu boi rit tak siam sak ani nuwa ko thutluk na angin jela dalu vek anita ani